Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Iri tangazo rero ni irijyanye n'iyi stade Amahoro. Iyi stade yakira ibihumbi 4 by'abafana nk'uko mubizi, ariko nk'uko muri kubibona muri stade harimo abafana batarenze 1000, ndetse nimba nitegereje neza nacyo gishobora kuba kitageramo ubwo umukino uherutse kwakinirwa ejo bundi ku matariki ngiye kukubwira. Stade Amahoro habereyemo ibintu biteye ubwoba, habereyemo inkuru ibabaje, haberamo inkuru yongeye kumvikana, ariko ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru ntabwo byayitangaje. Murabizi ko muri stade haba harimo abanyamakuru benshi batandukanye, murabizi. Nanjye rero nari ndi muri stade, gusa ibyahabereye ntagahomera munwa, uretse ko bitigeze bisohoka nuko byigize bitangazwa, ariko njye nemeye kubitangaza, nemere mpanwe, ariko mbabwire ukuri. Ndabizi ko nimbitangaza biri buze kungiraho ingaruka. Ubwo Wasiri yari ari muri stade yambaye maske, Wasiri ubwo yari arimo yambaye kiriya kiboro cy'ikimaske, ndaza kumubereka. Noneho Wasiri ibintu yakoreye hano nagahomera munwa, ariko buretse nze ndaza kubibabwiraho nitonze gakeya. Reka mbabwire ku bintu bitatu turi buze kuvugaho. Nk'uko mubibona, muri kubona abagabo bambaye iby'imyeru ubwo bari gutambagira cyangwa biyerekana, ubwo bari kwicisha impande y'abafana cyangwa bashyushya abafana neza. Nk'uko muri kubireba, ahantu icyavutsemo kirenze ubwenge bwacu cyangwa kirenze ubwenge bwabo. Ubwo rero turakomeza n'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda ziradushishikariza kwitwararika, cyangwa abashaka kwinjira muri RDF bagomba kuba bafite discipline, indangagaciro ziranga umunyarwanda. Iyo wiyemeje kuza mu ngabo z'igihugu uba ugomba kuza ufite discipline, indangagaciro ndetse n'umuco nyarwanda. Bivuze ngo rero kwinjira mu ngabo z'igihugu ndetse ntabwo byoroshye habe na gato. Ubwo rero turaza gukomeza n'izindi ngingo zigiye zitandukanye, ndetse ahitwa Njangweni. Uyu mugabo bamwita Njangweni, ni umukinnyi w'umupira, gusa sinzi ikipe akinira. Oya, ni umufana, ni umufana wisiga amarangi. Uyu musore rero ubwo arimo yinjira muri stade Amahoro, urabizi ko babanza kugusaka cyangwa babanza kugucekinga yitwaje ko ari umureyo. Ikipe yari yakinnye ni Reyo ndetse na Yanga, Reyo Sport na Yanga. No kuvuga ngo Reyo Sport yari yakiriye Yanga ni ikipe yo mu gihugu cya Tanzania. Reyo Sport rero ni ikipe yo mu Rwanda. Ubwo uyu mukino wari wabaye wa gishuti wahuje Reyo Sport ndetse na Yanga. Gorata aya mahano niho yabaye iyi mikino cyangwa aya makipe ari gukina. Kugira ngo ibi bintu mubyizere, biranditswe ngo Reyo Sport yatsinze igitego kimwe ku munota wa 12 bari binjiye mu kibuga. Ariko iki gitego ngo impamvu Simba, turayita Simba koko ni ikipe ya Tanzania, ni Yanga, yarabaretse ngo ibanze ishimishe abafana bishyuye ayabo baje kureba iyi match kugira ngo bishime. Ubwo rero murabizi umureyo yatayemo igitego stade ahita ayititiza, icyo bita stade kuyititiza, ndetse n'abari bwo hanze ya stade ngira ngo barabyumvise. Ubwo nyine ndi muri stade, nari ndi hakurya mu bafana ba Tanzania b'ikipe ya Yanga, ngiye kumva numva muri arahagurutse. Sinamenye yuko n'igitego cyagiyemo koko, hari hashije akanya gatonya match itangiye. Ubwo nari ngiye kuganiriza n'abatanzania, ndi kubabwira ati habari ndogo, bambwira ati muzuri. Nanjye buri Giswahili ndakivuga, nuko mbana ndashaka gukora ibiganiro mu Giswahili, ko hari ibiganiro na bimwe njya nkora mu Giswahili ngira ngo murabizi. Noneho ciduka igitego kimwe, umureyo atsinze igitego kimwe, ariko narebye abareyo kuntu baserebuye barasara. Ariko banza abareyo bakunda kwitera umwaku, buriya guserebura kuri iyo utsinze igitego kimwe ndetse ari no ku munota wa mbere, ndibo bitera umwaku kabisa. Kubera yuko ubu se murabizi yuko iminota ya mbere na minota 10 na minota 15 nciyeho, kandi match iraza kumara iminota 90, mutangiye guserebura koko. Bivuze ngo mwakabaye muserebura ku munota wa
nyuma muvuga ati rwose ntago itwishyuye, ariko mu minota itarenze 20 ekipe ya Yanga ya Tanzania yahise bakubitamo igitego cya mbere mu munota wa kangahe, mu munota wa 20 bakubisemo igitego cya mbere kivuza ubuhuha. Ku munota wa 30 babakubisemo ikindi gitego cyihuse, kuvuga ngo igice cya mbere cyarangiye yari igitego kimwe cya Rayon Sport ndetse na 2 bya Yanga. Ubwo basubukuye mu gice cya kabiri nibwo Yanga yaje kubakubita ikindi gitego irakibabikamo, ibabikamo 2-1. Bivuze ko rero ikipe ya Yanga ni ikipe ikomeye cyane ndetse Rayon Sport ntago yakoraho. Bivuze ngo ndaza kugaruka kuri Wasiri ubwo yari ari muri stade. Murabizi abantu benshi Wasiri muramuzi, yakunze kuvuga urubuga rw'imikino. Murabizi Wasiri abari muri stade Amahoro arimo ashyushya abafana ubwo yambara ikiboro kimeze nk'ikirobo cyangwa ikiboro kimeze nk'igitete kugira ngo ashimishe abafanizi cyangwa ashimishe abafana, kugira ngo ashimishe abafana. Wasiri rero ahangaha yarahasebeye, ariko nk'uko mubibona muri stade ni abafana benshi bari barimo. Bivuze ko abafana benshi babuze uburyo kibinjira kubera ko ticyari ihenze kubi. Mu myanya yo hasi ari 5,000, hejuru ari 3,000. Iyi myanya yari ihenze kabisa, ariko iyi match bayibyazemo amafaranga atari make kubera ko babonye abafana hafi 2,000. Fata 2,000 rero ukube n'amafaranga 5,000 ukuyemo muri VIP na VVIP hari ababishyura menshi. No kuvuga ngo uno mukino bawukuyemo amafaranga atagira uko angana. Murabizi rero umupira w'amaguru no umupira abanyarwanda bakunda, no umupira abantu twese dukunda. Iyo twumvise ngo ikipe irakina n'indi yaba kuri Pele Stadium twose twihutira kujyayo. Abantu batazi aho Pele Stadium iherereye, Pele Stadium iherereye ahantu hitwa Inyamirambo haruguru gakenya uzamutse kurya nyuma no Pele Stadium iherereye. Rero hari umukino wa gishuti ugiye kuhabera, ndaza kubabwira ni ikipe igiye kubakinira ndetse baracyabyandika ndacyabisoma ku rubuga. Ndaza kureba amakipe ari buze gukina nyababwire, ariko uretse ko ibyo ngibyo ngewe ntago ari byo nkoraho, nkora kubijyanye no kuvugira abaturage ndetse n'ibyatangajwe n'ibinyamakuru bitangaje nanjye nkabishyira hanze. Reka rero tugaruke ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje yuko inzu zose zubatse cyangwa zubatswe bitemewe n'amategeko zigomba gusenywa zikavanwaho. Izi nzu rero zikaba zisanga 15,000 ziherereye mu turere 3 tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Izi nzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko zigasenywa ndetse hakubakwa izijyanye n'amategeko cyangwa izo bahereye icyangombwa. Ni mu gihe baje baka icyangombwa cyo kuvugurura ugasanga bahise biyubakiramo kadestara, cyangwa bamwe bakaka icyangombwa cya toilette ugasanga bazamuyemo umuturirwa. Rero umujyi wa Kigali ukavuga yuko inzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa zinyuranyijwe n'amategeko zigomba gusenywa hakubakwa izijyanye n'igishushanyo mbonera. Bivuze ngo rero umujyi wa Kigali wavuze ko ugize gufata abaturage bubaka mu buryo butemewe n'amategeko bifashishije icyogajuru satellite bafite kigenzura ibijyanye n'abubaka mu buryo butemewe n'amategeko. Gusa baza gusanga abantu benshi bari kubaka nta cyangombwa bafite. Bamwe barabasanga barabagana baravuga yuko babiganirije abayobozi b'imidugudu, abayobozi b'isibo bakabemerera kubaka. Gusa abayobozi bagize umujyi wa Kigali bagasaba abaturage kujya bubaka amazu yabo batse icyangombwa kibibemerera kugira ngo batazahura n'imbogamizi inzu zabo zikaba zasenwa ndetse zigasenwa nta nteguza. Hari inzu zisanga 35 zasenwe zari zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko, ariko n'ubundi igikorwa cyo gusenya amazu atemewe cyangwa atajyanye n'igishushanyo mbonera mu mujyi wa Kigali yatangiye gusenwa.
nako yatangiye gusenywa. Bivuze ngo rero aya makuru mwese nk'abanyarwanda mufite amazu mu mujyi wa Kigali, mukeneye kuyamenya, cyangwa namwe mudafite inzu mu mujyi wa Kigali, rega mushobora kuzazigira cyangwa mukagira ahandi mwubaka mugasanga bahateye borune, ni akazu ka feke bahashakamo, ugasanga nawe nyine bikugiriye akamaro kuba nguhaye iri tangazo ry'umujyi wa Kigali, kugira ngo umenye nawe aho wubatse nimba atari mu manegeka cyangwa wubatse ahameze neza, kugira ngo ube nta kibazo ugomba kuba wagira. Bivuze ngo rero iyi ni incamake y'amakuru, utuntu twose nahereye kare mbabwira kugeza ku minota 10. Iyi ni incamake, ngiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Nibwo aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye, ariko ngiye mugiye kubana mwana makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, ariko abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze muri stade Amahoro. Iyi stade yakira ibihumbi 4 by'abafanizi, ubwo iyi stade umukino uheruka kuba wa Yanga ndetse na Rayon Sport. Yanga ni ikipe ya Tanzania, ni ikipe ikomeye cyane, ubwo yatsinze Rayon Sport ibitego 3-1 cy'Umureyo, ubwo Umureyo bamutsinze ndetse bamwima n'akanya ko kwitekerezaho, ubwo abafana basohotse bimyije imoso, ariko ku munota wa mbere Rayon Sport yakubisemo igitego, ariko Yanga yasobanuye yuko impamvu yayitsinze bagiraga ngo bashimishe abafana bari bishyuye ayabo baje kureba ino match. Bivuze ngo turaza kugaruka ku byabereye muri stade bitatangajwe, nkaba ngiye kubitangaza nge nka Kidasamura TV Rwanda, ngiye kubitangaza nibiza kungiraho ingaruka ndaza kwikoca cyangwa nta kibazo. Murabizi ko bamwe na bamwe b'abanyamakuru bajya babata muri yombi bitewe n'amakuru batangaje atariyo, cyangwa amakuru atakagombye kujya hanze, ugasanga barayatangaje, rero ugasanga bahise babata muri yombi. Ariko Kidasamura TV Rwanda yo igiye gushyira ukuri kose kw'ibyabereye kuri stade Amahoro, ndetse ibi bintu nibiza kumugiraho ingaruka nk'abanyarwanda araba yabanje kubibateguza, ariko arahari kugira ngo abahereze ukuri kose. Ndetse iyi nkuru ndaza kuyitangaza ku gice cya kabiri, ubwo nshatse kubabwira ngo, cyangwa nshatse kubatera amatsiko mbabwira ngo mukore subscribe, mufungure inzogera kugira ngo nze mbabwire ibyabereye muri stade Amahoro. Iyi stade yakira ibihumbi 4 by'abanyarwanda. So mwakoze rero gukurikirana Kidasamura Rwanda, ndetse namwe mwakoze subscribe, muraba agaciro. Ibyo tugezeho nimwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho ni mwebwe tubikesha. See you, dusubire caho abantu mutumva Kinyarwanda, mukanya ndaza kubakorera ikiganiro mu Giswahili, abatumva Igiswahili ndaza kubaganirira, cyangwa ndaza kubakorera ikiganiro